Rahman kelas berapa udah sekarang? Kelas 3. Asalnya dari mana? Dari Subulus Salam. Oke. Sebelumnya sudah pernah ikut lomba ini? Belum ya? Berarti pendatang baru. Oke, perhatikan Pak Ustadznya, tetap tenang ya, jangan buru-buru, konsentrasi ya. Oke, silahkan Pak Ustadz. Karena Abu Rahman dari Abu Musa ini, hari ini semua Abu Musa ya? Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah Abu Musa sudah banyak melahirkan kader-kader hafiznya. Ya, mudah-mudahan terus berkiprah ke depan ya. Amin. Yang mulai pertama Abu Rahman, mic-nya siap nak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Soal nomor 2. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا
النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Alhamdulillah. Soal terakhir. ويسألونك عن المحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Ya, sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Oke, Abdurrahman, gimana Pak Ustadz ini mahar komentarnya Pak Ustadz? Ya baik, alhamdulillah atas lancar sekali, bagus tajwidnya, hari jumhur ini juga bagus. Cuma tadi perlu diseragamkan, seimbangkan antara zain yang satu dengan zain yang lain ya. Jadi mungkin karena buru-buru mengejar napas mungkin ya. Wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidak seperti zain yang lain sempurna. Ini tadi karena buru-buru mungkin, karena ternapas ya. Dan tadi walaupun buru-buru seperti yang lain ya, harus seragam dia marahnya. Kemudian ada dua catatan Ustaz masalah dhammahnya kurang tajam. Nisa'ukum harsul lakum. Kum tadi terdengar kum. Tu harsakum juga kurang tajam. Kum beda ya. Ketika dibaca waqaddimu li anfusikum bagus dhammahnya. Tapi ketika yang dua ini tadi agak kurang tajam. Nanti diseragamkan lagi, padahal yang lain alhamdulillah bagus ya. Jadi insyaallah diperbaiki lebih baik. Terima kasih. Oke. Dari Ustadz Rafi Munir. Ya, alhamdulillah Abdurrahman bagus, lancar. Man bisa ujung-ujung lagu itu ya divariasi sedikit ya. Nah, jangan ujungnya gitu aja, dia naik turun dia biar enak ya. Ada variasinya ya. Nah, supaya enak didengar. Saya ingin baca sistem ikhfa antara kaf dengan qaf ya. Coba diulang dulu nak, dari sini aja. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Coba washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, satu lagi wa yashtaruna bihi samanan qalila. Coba Wayashtaruna bihi thamanan qalila. ya, itu kaf ya, perbedaannya pada sifatnya, tapi makhrajnya berdekatan dia sedikit. Jadi kalau kaf agak di atas di halqah, di qaf di bawah dia. Waktu mengikhfakan maka pada ada perbedaan. Kalau yang qaf besar itu langsung kenakan qaf besarnya, di beratkan dia. Wa yashtaruna bihi samanan qalila, jangan lagi diringankan. Samanan qalila. Jadi waktu kita menyebut qaf udah enak dia.
Sedangkan pada waktu kap yang kecil, ya itu diikhfakan dia. Ya, jangan tapi kuntum, ringan dia kan, karena dia huruf kap ya. Jadi tidak sama dia, itu perbedaannya ya. Paham maksudnya? Antara kap kecil dengan kap titik dua ya, kap besar ya. Nah, dibedakan. Sama nangka kun ya, itu dibedakan dia. Baik, makasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih untuk Ananda Abdurrahman ya, sudah tampil baik pada sore hari ini.